Yebeshenkom na 31st yebeshenkom. About what time dry yebeshenkom in the name of Jesus. She said kwa na to no keka Jimmy sem say on primodifo bi anshenkom 31st eye Jimmy and wo yesakanaman and na bayi etinimu said agongo. Kwa na say yasma by 2026 or the back court. We ye Jimmy for kwase yampani onim nyansa. Ne maame ne papa nyina ye Jimmy for. E na sa papa na wo makwa na betra osidio no. Papa, I respect you. Mama me bufu. Wo di agro. Me bompa ye tia wo. Me kan kora kire wo. Ko na we Jimmy onim nyansa. He kwakwanan osofo. Kwakwanan onyo obi ya. Me ohu osofo. Me kan se nyame anu onyam. Nyame one me nam. Ya tinkwa Yesu Kristo one me nam no. Ni mu odu. De nyame de adom me na mu odu. Obi antimi nyame hwe wasase we se. Honamu ni sunsum nyina wuntimi. Ta na ko bi tete me fa n chama wuntu. Na bi abufuo. Na am se sa me ya niama. Osofo me hye dem. Na am se mo me mama hwe. Mo be hwehwe bi nsi da. Na me ngage osoro mi o. Ena no ye tu no. Me tiesi ase ngage se. Me ka so mi enko she Kumasi hotel baby. Wo ngage. Ngage we Jimmy too much. Me osu be pa me pew. Awurade. Na ma me no matena da no uhu ma onhwe wo. Ebi ni wo. Anoma ete se wo ho te se kukura janan. Engage. Hey, engage. Me ma last warning. Me dio ya wo nko ade odi agora me keso. Efiaso asnega. Udi agora wo. Me do ho abufuo. Ebe disen obi so pa. Nipa na wakasa ma no. Udi agoro. Sa nipa na wo kontokwa ma no. Aye Dr. Baumia no. Efiaso asnega. So wonim na be kama sembiem. Ade ameye Dr. Baumia wo krom ha no. Also be so we president. E wo krom ha. We shall see. Kwasi asema podam. Kwasi ato. Abusia Reverend Isaac Owusu-Bempah akasa na abusia wakasa abufuo so pa kyerese papa ne buafu ye pa. In fact wadi atem na ebi kyerese wankasa ye ebi edi ne ho yaw ebi so kyerese se Reverend Isaac Owusu-Bempah ne buafu a edi se ne bufu efise se kokrama amfere se obesi ohwene so a abusuan penifo sa won so ofere se wode asawa ebetare so ne nyina eye ensem bi akwakwanan ahyase ewo Class TV ya woye ya wo kyerese eno no eye expose ya woye ede afa Reverend Isaac Owusu-Bempah ho eno na abusuan akwakọ kenyan ebufu ede aba ne kwakwanan ene Reverend Isaac Owusu-Bempah ntokwane de yenyina yenim se ne etie Reverend Isaac Owusu-Bempah atutu bi ede ama ne kwaku anan ye pa ya wo kyerese 7 pages kwaku anan no eba de sunsumu a wo ye bema bonsam ye baifuo ya ne wo ye no enye nisuo keke na wo ye nemum sunsum bi eta na chi ya wo de yesa ebi kran so kyerese ne kwakwanan ye no ebetimi aye distraction ede ama Reverend Isaac Owusu-Bempah any NPP4 aba wo mo ekwakoto no next year 31st January 2026 no if you say ebi kyerese ebia na Reverend Isaac Owusu-Bempah bompaye edita candidate bi echi enti ene ye makwakwanan embe distracting se ne ebeye na candidate krona Reverend Isaac Owusu-Bempah bompaye ede ama no ebetimi a distract no na adwene ede afri ho nyina ene se ye nyina edim se Reverend Isaac Owusu-Bempah akapen se enya ade se wo betena wo man Ghana mu ama a Christopher ye majority no atena se ama minority ababedu omoso nyina eye Dr. Muhammadu Baumia esanse wo ye Muslims ebusuya woni nsemi wasan esusudua pen aka kire eye Dr. Baumia se waye na adwene so obedi president wo man Ghana mu hade a ene won twen no bi ho enya ade se obedi president no enne asan ede ne kina efise efiahwa snega wo Dr. Muhammadu Baumia ne camp ya wo ye adwuma edema no eno na wo Isaac Owusu-Bempah Reverend kasa mu no wo kire se efiahwa snega kasa editia wo no Isaac Owusu-Bempah ya wo san so wo Dr. Muhammadu Baumia camp esan saade ni ntino ene wasai wo kun wo Dr. Muhammadu Baumia so busuya ensem ya wo Reverend Isaac Owusu-Bempah ne nsem no enye ensem a ani esusakra ye be kan so audio bi ba abonten na engege kire se Reverend Isaac Owusu-Bempah ka kire ne se wo mra Ghana no wo ba wo ne nyina be kwakopimu Kumasi akope baabi ahye ele se wo ba kwakwaje wo mani anesa eno so Reverend Isaac wo ne kasa mu ba be dress sa issue no ya wo kire se engege no se ye ba no honam kankan pa de a abusuya
won't mean sign engege ho enkonko yi obi ana ensem ya wo yusu ye edema engege no eno na amaganafo ebuafu yie pa wo mo kire se sofo de eni kwan se wo kasasa na so bi se ensuo tapo ntrene a woje wo abusua ye beko ne akwakote Reverend Isaac Owusu Bempah nsem ya wo kan ye no na eye too much gh mesre sa bra ye kwi obemia subscribe button so ya no wa kai se o de bell ne beka ho sa no upload ni tumpo on the first person ya won sa ebidi kan aka ye ma nyina ho afehia pa ye se afe enkometo ye infieso ye ko ne enkote Reverend Isaac Owusu Bempah nsem a wo kan ne ye ba bedi atwe nkomo asutie de Yesu ka kire ne Yesu se mo kon kan kire Herod so wo ye sakaman na mo kan kire ne se ena me sayare o kira me ye nsenkire ne na che se Yesu peso o kire Herod se na dwuma o ye no Herod intimi stop no because o tu ahombone enne o kira be sayare ye be hyenkom na 31st ye be hyenkom about what time dry ye be hyenkom in the name of Jesus ti se kwakwa na ato no okeka jimi sem se on primodifo bi an hyenkom 31st e ye jimiye ena wo ye sakraman ena be ye tinimu because obi a be ye tinimu bia ena wo ye jimi sem se de kwakwa na ye no hwe unim kwakwa na boss no so wan kasa nche kwakwa na ama na anya se jimi sem na boss no san odi say yes your friend at atingo eden sedu agongo he me kan kire wo enye se mi dwamanu mu udi agora wo ade ameyew because no akofa kwakwa na jimi fo na betra no ye nkwase ade owo na atu ya mpam no odi na sem kosofo bi so a no ni nkrofo fa kire kwaji sofo no sika mi ho na be ka kire me se buodi nyame kye ho asem bia ba wo anim na asem ne ba outa ebegu buodi nyame kye anim ase ebe ma na sori begu na boys bi o ni sofo buodi nyame kye anante mkuta sofo buodi nyame kye secret ba bonti e be say no enti boy ni boys ni demand $1 million and I'm say kwagu there is something wrong with you kwaku na sofo buodi nyame kye wakokum ni pa na sa prove now so wo no come and show it to me sa boys no for mo bra me nchen na me hu no no meka de buodi nyame kye kwaku na ntimi anfa bibia ama boys no so awonfo ma ama afọ samba another time o see when the boys na kasa o say $700,000 kon beje o so for kan ya beduru $600,000 am say kwaku na wa boda monim nyansa ana wotu odidi mi Owusu Bempah atem wo kwaku na wo now started in tokwa ba so first time o hot FM no kofa Dominic betra on ma Dominic ebe twa ntoto me so sa me kopo ase na me your court anya kwaku na ma Dominic started sadon ya ne kwaku na ntokwa ho na sha ase anya kwaku na oba na tu na ba me fie ebe pa me cho se boni ade yam bia me fa ncho because of honorable candidate Japan ti ene silver lady mo ena me jade cho because ye kwa una na ye me interview every week oba fie be giska na se bia ma ye bibia ma obi na me kan obi ko jama bi ka so Owusu Bempah de o ye bi ma na oba ba kan ne nipa ko onime me ntesa da na niam ma ya man krofo edi enti no sameka ba kwakwa na timi send me voice messages sai ufiri se ya japade a wo ene niam a wo na di tu ho ena ho ahwan na me wo fa ene Kofi Annan oboa enya no wo fa ne Kofi Annan oye kohwini wo so wo fa ne Kofi Annan come improve it what must here ena me wo fa japade o ye wan fa ntu no ho wa ma obi an hu ena de japade na de tu ho ena wo na wo so ahwem na na say kwakwa na me fa japade ntu me ho me send the voice message nam so ma me play ewo ne nkwase TV na ote so nso enam si no kwakwa na me fa japade ntu me ho but ye wo ye na nkwase ade na wo ye no metim ba bi me nka osi obi afrew treten ho na woni Bempah form yensa na mienu ya asofo enti mienu no kra no wontimi hunu emu ni a o ma nipa ne yesa afei wa wo so wontimi hunu na kwakwa na descend on me di matem hot FM asem atwam once wan ka de ono ye ma ye kọ ho wanka ena wanka de esi ho no so ma ye ebufu ye ba ye ebufu ne de o ka ba de na ye ebufu ye ebubu ni ma ukofo bi betro sa me kopo se nam si nipa no emra me kire nipa na akra na kan sa me pa me mra
ana wo kwaku anan oni nipa nka say Thursday memra papa pani ate se me na me tu ka ba ho Thursday to prove to wo kwaku anan no listeners nyina say the boy ne kan oboa o say me din keke ye koya boy na ama afa boy na ama na for bu some question say me se mo power me ma ntwanhwefo kwaku na we ji onim nyansa he kwaku anan osofo kwaku anan onyo obia wo me se kwaku anan se o me hu bibia so say ye ne ma bi anyanyem me ne ma bi anyanyem enam so ne ma anyanyem onfa ma na mra metena wo osofo afi ma me hold on ha na afi bra mu bi ma me anti sam de abufuo be kasa me kra na ye ntima anyem program yi okay papa nti ma me se ye o mama kakra se kamia sense ye ba be si ye afine ko na wie na ye pimpen so ko 31st a na kamia se ensem bi sei ebeba eso me yehu se kwekwa na dia wo ye no me yenhwe no honamu nko a yenhwe hu mu tsun kan apa na ye hu bi na ye bebo wura nkrofo bi mo me wi a meka revelation bi a me hu fa kwekwa na ho na wonyame ye me dance ni se me hu aya mo nkrai me meka ansa na me free hako hwe munti asema me kan kwekwa na ansa na me yi wasem na no se me wura fisi me yi na asem na no amon nkrai me kwekwa na afe expose na wo ye no eniama ba atwam ena kwakwa na kwakofa so de ye expose unya jimifo asema ba atwam osofo ye court asem ba ye sofo mu efa atuo se toy atuo se tuo ya ye register wo nkrofo threaten wo mo nkrofo de cars pam sofo pon asori ya na nkrofo de cars pam sofo kwofo fa kan pam mo mama fa ka kra me bo letri pole na ke bugu musu kunkum we enti wo kwakwa na wo tu studio ho no mi hui se wo kase wo de wo tu studio sofo mu nti atie fo mu ntie me na wo studio na wo te no so binim no ba studio ho so no ba be kontokwa wo be bunu tuo wo be shutu no ama nipa ne be wu adane mojam o ka che Ghana police no ha na ni treten nsa jimi ni sa no now enti obia wo be ba ho me botuo amwo ada omojam na bema pa wo mra kwakwa na yes ane on the odiben owo ho kwan so on the ho kwan ba yen nkrofo treten yen yeso camera si yeso ka se mo amo treten yen no ye na manam de cars di achi no yeso ya boa ye ho na se mo ba yen so a yen so ye be defend ye ho eti kwakwa na wo so be defend ho with etuo eti yeso ya kan se yeso ye be defend ye ho with etuo a ani ntina se yen ye de ne de nye ba wo de ne de ye minim se me no so so wo kwakwa na wo ti studio ho no wo so obi ba so ba attack wa wo be kum nipa no be shoot no ana yenso ye na microphone de ka pam yen so moto kan ho papa ana moto mon ka se ye kokuma se kofo di tuo ba me so osofo mon kai be kai ye shutu osofo metika num omu tu aboba omu etuo ne ba me so omu shutu na me hwe tu aboba no by the grace of God ba kokura no me kan me man kan said na kwasi so ntuka ne enwane krofo mu hotel onyina adwane satan na mass for ye program bi na omu invite me me old school am kwaya mass media mass now ade achiye obi okobi bia mu nsa etuabo begu meka ne ho esoso sofo tuabo ba nka obia ho mema me ensa na omudi tuo no ba yeso me nana me ya target omu sutu ba me so na mtika no di ana me hwe omo na me tie sakode ne Mr. Sakode ne Yasapon Mr. Yasapon nyom na me tie me hwe omo omudi tuo ba me so na me me no ho ya mesere he me ohu osofo me ka ne se nyame ani onyam nyame one me nam ya tinkwa Yesu Kristo one me nam no ni mu odu de nyame de adom me na mu odu obi ntimi nyame hwe wasase we sesu honamu ni sunsum nyina wuntimi obi so osu bempa de abosom na okonduro so bosom komfo be na obetimi aba out abeka so osu bempa aba me hoda kwakwana na eka san kwase ade no osi mimi chiri no so he aduro bie ni Ghana ha aduro bia ni asase so a abenche mi osu bempa de awrade Yesu e de adom me no
said you make count to say now rema medru ni position me we me make bosom so bosom no kra no hia media bi bosom kra no hia say me protect no konfo kra no oba me nchen a me bompa ya protect no a bompa ya mo nyame a deliver no da bro mo fi se ene nam hokwa osofo papa eduro universal father to me no nam ase eduro ya jinkwan Yesu Kristo no nam ase eduro ya fa Daniel ankwan kotu jata amene jata na ntimi ananhwe Shadrach Meshach ni Abednego ye do mo ko hye ojafunu no mo oje na ntimi anyo mo hwe wonim obi oye nyame nipa bia a one divinity nam one universal father one Yesu Kristo nam krogen senyo nyame na beton sa afre na odasani biara tumi pie ntimi nyi sa nipa no nkwan fi asase wi se so tira da bia me ka twa so mamu nsuro bia enti no osofo ukwaku anan wo se o defend wo ho na obi nim no oba wo siri wo ho a wo be protect wo ho self defense na wo catch the Ghana police so obi ba wo be shoot no self defense adentina ye de moto ne ka se pam ye na yesusu yesu ye defend ye ho wet etu a ye register wo se ye de ende ya ebone wo so tu so be shoot obi de ne de shoot nya tu ne de shoot ana ye de ebo ne shoot na dwene wo fom kwala adwene so nim nyansa so ne mama ne papa wo no mu nim nyansa no omudi bia wo no hwe kwaku na wo memu acha asofo a wo attack wo no me your last stop osofo afebusa me bibibiem na enkoso me wi a meka dream a menya fa no ho ma ma obi a wo se kwaku na wo ye beifo nye se asema benti na meka wo ye beifo saa na akwa bi tete me saa na akwa bi tete me fa n chama wuntumi o tete me saa na me wo tete me na bia bufuo na me se saa me ya niama osofo me shede na mse mo mema ma hwi mo be hwihwie bia bi sida wo ho abufuo nti mema part na hwihwie bia mo remfida de mo dia emi nyina ma ba be pa me hyew mo san provoke me osofo apa me chiro mu nyansa me se me kwa Asante region na me duru ho no be hese nipa beto aba no mo fisa mbetran kama ba na chama unti kura mbetran kama nkontimi sopo me me komase me gidi na chama untimi we chama untimi na me gidi na wo ye baby osofo apa ayansam fupa na nkrofo bi di na Ghana kroma no what ase I don't fisa mi so sofo mi so wo fisa mi so osofo apa kura we pa kwa na ummu ade kwakwa na ummu ade sa na wanyu obi amfo asema nko no so se mi osu bemba kwakwa na wo sofo Mafred Champon sa na ode na semba me ho e na me frem Mafred ye nyina ehia e ye din komo ya kasa bibia wan fa hina nkwa diska ono no oba be ye expose na oba be ye expose na unim o shada do wasemba e threaten no wa fa hira be diska me osu bempa de bia wo fa me hu bia fa bra bonten wo fa ma bonten a mesrew with proof enya old niam atwam hwe kwakwa na se yasma by 2026 o de be court wo ye jimifo kwase ampani o nim nyansa ne maame ne papa nyina ye jimifo e na sa papa na wo ma kwakwa na betra osidio no papa I respect you mama me bumfu wo di agro me bompa ye tia wo me ka no kra kire wo sa se do abongu asa ho ahwan he tie me osofuti asem ne kwakwa na nim sa kokot ye bu asem na wie papa na se asem no mpo e bae no okotena Kingdom FM e mo no kra e ko defend yama me ntwa no kwakwa na ba mi fi se every week no ba mi fi Ghana fo e nya se me ye bibi ma obi ana me ka e de agu ni pele ma se o ba na nye wona na wo frɛ ne se mra me pa cho tie me pa cho me frɛ so mra se me suma na na dabi oba be simi ni ama ma me pa cho me mra nche no omo mi fie no me ya badwuma kwakwa na o kan na me hia kwakwa na so mra me fie me dey enye ntro na kwakwa na etwa se ne na asma ba e no o ye tu no se me na na me frɛ no me na na me frɛ o kwakwa na wo ya foolish man me na na me frɛ o kwakwa na create me from us o papa akwasi ono akwasi o me nam islegon ha me ba madam fi bi ona o fi ana me se bra bi go minim so oba be diska ne kwasi ani mu ne dan kan nyina na mama me che me diska kwasi ya kosofo we osofo ni jimi
me can't you say oba me na me frɛ no ha na me frɛ sɛ be dey ma me no so for me po bia soma na wo kwaku nan tama na agrada tie agrada kwaku na kwa agrada ho no wasan ba me nkyɛn oba sɛ kwasi agrada sɛ me nkyia wo ma no na agrada sɛ wo kra de onu ni asɛm bare ngagam ho abufuo tina ma ono enya problem enti sese wa ba be sofu yi de na so akwa sofu pani yi de nka jagrada bibi ode ayo bia jafa che no na to a sense brebi kwa de oba o se agrada so ohia ska e de kote data e ma me ma na $1,000 so fan come agrada me ye way to prove to kwakwa nan say I have nothing against agrada na me prove so e de acha agrada say I have nothing against her so de make cannot to see although me ma o me ba me town said de me cannot to see crofo bi on ma wo ye de me ma o me because agrada oba sorry ha no say ya mpam no satan kraso na e konfo o sakraye kura no o sakraye crofo e bombard no o muka setia me defend no ba no nya madamfo said de me cannot to see na agrada onya madamfo e yen crofo said de bre na agrada ne me ya damfo too much oye bibi che etia honorable Ken agrada frame satan na no so o sakra eja akọ o frame say me ne honorable nkasa no atis madamfo ne honorable Ken de Japan na me bambia honorable beja no kwakwa na akro ya na satan no ne honorable na me frame Mr. NSO Subempa na me ka chen say agrada say o se o jai na kom no na oba awrade mu enti mesre say me ne honorable kasa me no honorable kasa mi nti honorable jai say they make not say ama agrada ani ni kuna so obi pa mi fie e be da amase the first time ode bae no e no ni betwa picture bi na da social media no afei me nkonkoti a ese nkrofo se na agrada so otu nyina na mimi nim no na mimi nim agrada na mimi agrada mi nim no for what na mimi hi agrada for day tell them make not mase osofu eso kwaku anan ukwa agrada wo no aba me ho ukwa agrada no aba me ho de no ye ne de na kakwan bi so na nya bone because agrada asakra sadia agrada akire ye no asakra ena kwaku anan e pass dwie ena office agrada ahia moa e wonyam dwumam metimi di aboa no become years of pain enti ende na nkanya bone ba kwaku anan wajimi to extend say expose ya wo kwaku anan so wiye asem atwem ayakọ ho court adi ho ben ayaja ya wie ama wankasa akotro ukotena Kingdom FM ekoko defending yen kwaku anan ba fie ena obusa me asem na me kyerɛkyerɛ ni mu ena me de pictures ene videos na kwasi twa dampare nkrofo no car no bibi nyina kye kwaku na say what akwasi ene kan kofi na kwakum na kokum ama wo kwaku anan wakotena Kingdom FM a defend me Osubempa a defend me ne mema sa tam no na wo ba fie me no ye fine ama wo attack dampare now you're right because the dampare ye no wanye ni asema wo defend afedi woni manya asema wo so de saa asem no court ene o de court a wo defend ye no so ka ho bi because okromfo kokowia de a na wo so woni kromfo ne na ya chiwa chiwa ni asem ya kromfo we accomplice even so tokro no ade akra na yetimi chiw enti so defend ye na se de ye ne nye entu de court kwaku anan o prepare o court ayina fa din ka ho bi sana me ka o sofo Osubempa enkrofo no ho because who defend ye are you not a fool enye jimi no jimi wonya kwase ampani so wan fa sa asem na nkokota kwaku anan na wo utisa tentehuru wan fa asem na nkokota de ameyew me pese san de asem no kokota osofo mun kanche kwaku anan so san fa asem no kokota antisa de ameyew kwaku anan ena expose no so me twen papa oso oba ba expose ye kwaku anan wache na sofo expose no ena won fa nsem atwam na onim sensem a wo keka ni na atwam me call UK ena ngagamu be hia me atiefo mu ntie me nkrofo be hia me airport ya me dancefo ma me besi ene sister nana omu nyina me witnesses mu ntie me Emily Kranto so Emily so no kan osofo se me de bonni ni metrim ma call UK ma dofo na ebe hia me osofo omu kuta flower ni bibia etimi duru honoma engege ebe metu
ɛna ɔde adeɛ bi sɛ fam ɛna metiatia so enti wɔ hage me so me hage no ɛho na Awurade ka kyerɛ me sɛ ma mentia saa adeɛ no so bi munti asoma me kan yo asoma me kan ohu o ma no mo ni nyina me dance for first one dey metiatia so na second one o de be so mum sase metia so second one no so for me fan chain am dem na pia to twene eno na me kan say no video no dey ontimi fa ma abonte etimi kan say men tiatia so no one say first one am tiatia so do de ba na second one na first one am tiatia so me radical search am say me tiatia so he asoma me kan so for be che me dance ni obi sundae satam kra na minyanko UK yesi nipa no Germany ka sofo be chwa no man ka mema na bo nipa ne din me yeso se me kasa kra da Gabriel nipa no otie bi osofo nipa no sundae na me ko UK na airport ngege de ade aba be sefo me tietia so no se bibi bowra me na the outcome ni de nipa ne kan very bad satam nipa no sundae ka che sof be na me ko UK nyame ya me dance ni ena sofo be so an kan kyerem se senen obi aso da ye ehu osofo enti esi echi ameka na sofo be che ka se papa lady be so da ma sofo be che kra ma me ni lady ni kasai em won narrative dream ni nyina ma sofo mi hu dwiri me se da me count ma se na me ngage no me na me mfi no but minya no who time senka nyame be fa me so ma na gya ne ma bi ama na gya bribi a oye nya ngage na obetena ayiso a na ofrefra konfo na konfo ye hwanhwan bio na konfo hwanhwan na konfo hwanhwan enu nti na me catch apostle na tina ene sofo be echi mo se me mpese ngage ebe wo me life mu because ade a oye na maka kire nse me mpesa obobba konfo di wi na aba be bo so be mpedi se papa ne me ade no obema ni pa adwena fa me ho enu nti na me pam ngage no me pam na obonso akosu a kire man yaketwa ene sofo be echi ene apostle na tina no ma be pacho me pam ngage 4 times kanya apostle a those days ka me pam ngage ache sada me kan mutumase omu no mu pacho na me jaye ohun sa because edurubire bi me hu sa me kasa kire ngage a wontie obetron ma na bobo ba konfodin ena konfo hwanhwan ena konfo hwanhwan uwia o se papa o su bempa me papa ena am sing ngage me friend ngage ofun so ana o friend me am sing ngage sa dia ye ne me mpe because the way asi bobo konfodin abobo mi di ni me mpe o na me ngage osuro mi o ena no ye tu no hwa mitimi ka chen ngage so mo mfrem otimi su etimi frɛ sɔfo ba echi mu su ade a na ngage suro power asase so ne se me pam no na ngage suro chen bibia na ngage no utie osofo ngage no kanya me an kan ngage ka onti UK nikun ema no 28 days me nam ne ma me besi kasae ena ode ne nkrata ye ne ma bi cover ngage na ngage da so ti UK ho besi ne asema me kan ngage se me bo opomra bontemeka papa no because of otwa no yen grateful oba be ka nya no kre that be utie enye ye won so oba be different utie engage be ka se enye no kra ma me besi ye me dance ni even apostle na tina me dance ni me say no kra pefe ya man 28 days osofu munyimi ni na me tiesi asin gage se me ka so me enko she Kumasi hotel baby wongage no ni apostle na eba o oni apostle nyina na me ka se ofun so satan no musuro apia biblical enam se hwan bi no musuro bi so ka ho ena o mo ba ya apia de aprosifo bi ba ha eti o musuro na me ka jonso o mo de momra because the apostle ba be ne faso o so to se mo ba na de mo ba me ni nyina be Kumasi obi akra hu yen ena ngege kati ho na ngege wei tie ngege wei se me pese me no da me ba UK anka nya hokra na nka privilege ma me wa ben okra abanka wa ben okra na kama ben okra wa kana sem we kwad wa kana sem kra me ba UK we kwad we nsem ni anu sentence no wanye ni ko so papa ba UK ni nanka obeto we yi no kra wi ona no maguase awie we de papa asem papa ye benya brena ya ye na ba ku bi a osofo mi ntwa no me ba UK ngage person me call restaurant ngage pese ngage
engege wanya careful na metisim bi engege we Jimmy too much me osu be pa me pew awurade na ma me no matena da no uhu ma onhwe wo mo ebi ni wo anoma ete se wo ho te se kukura janan wonma bo bia fe kukura janan akrompa sa enteta kakraka ni bi boaboa ne ama o sebi toilet wo wo na ho kan ngage oba airport oba ya ma 2 cent bi e fa me so ba ye me se anopa no open tem to 1 pesti e bia no feel say e fa ni say o delay tie bia ohuru nanum keke na wo ya ma 2 cent e fa me so no but enu echi maba UK oni apostle aba besra me apostle ti se me ti sei ma mi bia na no a center meeting ne nye ma me besi Efrem o say papa woni ngage nkasa owura bathroom 5 minutes kura nunu apie engage engage me ma last warning me dio ya wo nko de odi agro me keso me nya bi da ba odi agro me keso me ka no kra kiro me tin kwase asem afia so asnega so me ka kiro afia so asnega odi agro a ho me de ho abufuo ebe disen obi so pa nipa na wakasa ma no odi agro sa nipa na wo kontokwa ma no aye Dr. Baumia no afia so asnega so wonim na be kama sembiem ade a meye Dr. Baumia wo krom ha no also be so oya president wo krom ha we shall see kwasi asema akwa papa yi also fu busam do be busam na menya ntam na menko yo papa yi kwasi afo bi Jimmy too much o ka kenso osofo na odiji atem na osofo na ne buafu na osofo me ba cho papa Elisha bufu ye one phrase sire Elijah bufu ye one phrase jan phrase Moses bufu wan kasa ma asase ampa ma ni panko show Yesu bufu ye wani di atem kwasi afo kwakwa na se o de me kokot na asem na etwamu no okwako oso ko ere ko kanya wa podam kwasi ato osofo kasa na mintie na menya na menko papa yi ko fo believe say se kwa me beja atem didie na ma start ya bompa ya akrash nkrofo kwa na me crash no se nyina tegana ha so wose oye bema me yeso se dia me kan obi beba be tu no osu me mponti me ahwe ye nyina wa ha nya sa na agrada ye sofo mu nyina agrada ye na mhwe ni din ye na ye kwa yi no be hag ye nam se to ani da ho tu nim nyansa se nipa mu betima ba be hag me na che se wanka se unim se dia wo ye no enye ana o pretend wo nipa mu se woni me ya fine abra wo ti wo di matem ene me so memia o kakra o memia no o se o sakira ye pa me release no sunsun o sakira ye pa o court ayi prison ma me release no o shemsa Osofo dampare provoke me asembe na mkachire prosi ni be na we wi adwuma ye huru no ho tama na Akufo Addo ene Baumia mo hye ni ade e de me fa akwan bone ne so mumu so mo de ye mo na ba bia ne huru wo mo osofo mimi ni mpaibo bia me bo a me boss empire no se geti bia wo be affected aje se me kasem na sofo mi na me pese sofo me pese me ni ma bebre because nipa me mo ehun bronti but don't provoke me. Entabusia wei ene ensem ya Reverend Isaac Owusu Bempah eka ena ebi kyerese eyoketre na kwakọ ne maku ne sidan ena ponchene de okote hu fifiri eyefia hwasnega ena ni wanya na enti wei na wode ho tansa ekwakwosane Dr. Muhammadu Baumia no de obaba ye de ne bone oye ya ne se oye Muslim nanso enye wono ne pe ena wode koye Muslim bi kwa kyerese wo man Ghana no Christopher Babedi so a de na wo made aye wo man ti se Muslim Babedi so a na se nyame na aka wo nipa ne hwan se obesi ne kwan abusunya wei no eye Ghana fo adwenche ya wo mo bisukra etrese sofu penedian keni kwan se owoso wo kasabri bia manfo beba ba atake wono ababonten abeso so se dia ene ombekso a ede wanim ayefom tikabra so se bebe nyame apagya Reverend Isaac Owusu Bempah de nadruno ensem bi sei ekoso anka wonyi nani no mu nani chief se Ghana fo de wo mu nim nensa no adwuma wo nim ne signature wasan ede ato ho eba na edi yesem ene amanyosem nkomhye de a
wo munim se obi eni ho a obetimi ede ne ho compare Reverend Isaac Owusu Bempah na so nyina mu bi so kran so kyerɛ se o ye nipa nti wo ho kwan se ade ye na se ye ne ye fese mpanifo se wo yem ye o ya na se bi wo amfe wo se aye hu se ye o ya enu nti aba bonten abeka se bi hu se ne didi no eye ne ye busua we nim na adwenche aga na fo bi kyerɛ mesere se won so obeja wo de e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no too much GH o subscribe like na wa share na afoforo so eni bi ahwe dark gold enemy day macro